yokuhlanga nje angifuni nokuthi size siye eduze kwayo ngoba vele iyona nto ezanywayo njengamanje ukuthi sihlukanise phakathi kade ke sizanywa singanyakazi-ke manje futhi akufuneki anyakaziseke ngokuthi uhlanga lo indlala ayinahlanga mfowethu ugesi awuthathwa ngobuhlanga yonke indlala yonke into eyenzakalayo yenzeke ngobuhlanga so noma uzovutshele ngobuhlanga ubuhluphe khona mina mfowethu inkulumo yami yona ithanda ukuba nzima uthe ukuhluka kancane kahle hle ngifisa ngathi mina masilwa masplana izinto zethu umuntu angangasizwa ukuthi siplana ini senzani ngasibusona isikhathi manje nginokumangala mangifica abantu bakithi uthola ukuthi izinto abazama ukuchaza noma bashoyo kakhulu basebenzisa ulimi lolu lalabantu esingabafuni esizama ukuthi sibaxoshe bengingaba nesicelo nje sokuthi namuphi umuntu mhlambe okhona oyiMK haya asikhulumeni ilanguage yethu uma ngabe kuukuthi ngumvenda ngikhuluma isivenda sakithi uma ngabe ngiwumshangana ngibulabula isishangane sakithi uma ngabe ngumsuthu angibuye isisuthu sakithi uma ngabe ngumXhosa angithethe isiXhosa sakithi uma ngumZulu ngikhuluma isiZulu sakithi leyo nto leyisiza kakhulu ukuthi isitha singakwazi ukubuza ukuthi uplanani ngasibusona isikhathi uhlanganisana lento kuzuyibone kakhulu yababona nje opanyaza labenikhuluma ngabo kumanje basebenzisa isiZulu sokucampaign ukuthi bafuna nibezwe ukuthi bakhuluma ngani uma ngabe sebekutholile abafuna bayabalela upanyaza umhlobo bani panyaza kuyibhunu nje kuyibhunu ukuthi kukhulele nje phela emaplazini ke kwakukhulela emaplazini kwazi leso sizulu ke so kuyasetshenziswa ngaleyo ndlela hayibo upanyaza akuyela dembone ekhuluma emini unjengami nje lo mntana zinwele ethize nje hayi namba bathi umsuthu panyaza hayi umsuthu mfana umsuthu ake bengichazela abaziyo inhloboni kapenda upanyaza so manje mfowamdletshe kakhulu mfowethu ilanguage yabona lento ngicela nakunqamalala mfowethu uzama ukuyiqinisekisa kusasa ukuthi hayi ilanguage akuyiqine ekuthenini ngempela akekho umuntu mfowethu ongathi efika ekhaya sikhuluma isiZulu bese efika umuntu ethi asingasikhuluma isiZulu sakithi siyabheda asikhulume lolulimi right angizwa kahle mntakama lapho kodwa ke bekuyiloko nje kakhulu wena miya ucabanga upapasa hayi upapasa lo weDA upanyaza khona lo angazi uyini egoli ngisho upapasa mina lo weDA hayi ngiyakubona lokho ngiyakubona lo ungamqondo uyinhloboni kapende ngiyambona ayile yibo bonke abantu labana abakukhombisayo ukuthi kahle hle isiZulu sibalekile noma ulimi lokuthi abantu bekwazi ukuthi ukuza ukuthi uthini kubalekile ngoba ngisho Cyril Ramaphosa mase befuna ukuqamba amanga bakhuluma sona isiZulu lesi ukuthi nibezwe kodwa uma befuna ukunirobha bazosebenzisa sona isilungu yabona uphuma seGauteng lokhuzane upanyaza ngicela ukuphuma bakwethu ke ngiyophikisa lo muntu lo qamba amanga manje hey bafowethu hayi ngizonibona wemi